dalam rumah tangga ko sana Inda ado parangay laki ko na sempurna ado sa salah nyo dun sana nyo. Ato di antaro nyo din sabuin sana nyo solusi nyo kwa. Ato ni Chip, yang pertama laki ng pamain padusi. Kalau solusi nyo ko di den kwa dagya tarason. Buli ange-ange, jaran nyo skete. Anang kadua laki na pampo. Di bakatang nga nyo tu. Yan ang papampo nyo karadyo nyo. Anang katigo, laki ng palaki tangan, pamain tangan gabini ko naan. Ambia balo, laka tangan nito balo bara sorry nyo, diyan na naurang sen sumarang kari tangan ninyo. Nang kampe, laki ng pamali karadyo. Anang pamali karadyo na mo man cari pitin sana suruah nyo, biabuy batu to asakang ka muncon, suruah nyo kamu burumpuy to. Na mo age pitin to pamali samba. Ato di antaro nyo, tapi ni Chip, sa duwala nyo din nyo, Chip, 1 sampai ampe to inyo, sa duwala nyo, Chip, panusiyo, sa duwala nyo yo. Adi agya tubo. Ada gitu bu masuk dalam tanah leh. Anda sakit kapal tu sana do. Itulah kalau awak balaki ko nak do yang sempurna.